hari abantu twumva bavuga batangaje babarizwa kuri isi dutuye, kenshi ukagira muri za nkuru za ba Semuhanuka twajyaga tubwirwa cyari turi abana batoya, dore ko zabaga zitangaje mu buryo budasanzwe. Ariko by'umwihariko n'umunsi two tugiye kurebera hamwe abantu 5 bafite imibiri itangaje kurusha abandi ku isi, dore ko abantu benshi, abaganga benshi bagiye bakora ubushakashatsi bugiye butandukanye, ariko biranga by'ubusa. Byinshi kuri byo nibijye gusobanukirwa mu kiganiro. Bahaye ikaze. Duhereye ku mwanya wa 5 n'abantu 5 bafite umuntu udasanzwe ku isi, turasanga umusore w'umuhinde. Akaba ari umusore utangaje cyane, akaba yitwa Enrique Garovani. Akaba ari umusore w'imyaka 27 yonyine, ku myaka 5 yonyine. Uno musore Garovani akaba yaje kurwara indwara ifata mu turemangingo tw'amaraso yitwa nerifibromatosis. Akaba ari indwara yatumaga umubiri we uzana ibibyimba ariko bidatera kanseri. Ibyo bikaba byaratumaga umubiri uhumekera hanze, ndetse by'umwihariko ugasohokera hanze, aho iyo umubonye ugira ngo uno musore ni agasume aba yiteze. Akaba ari ibintu bitangaza abantu benshi bagiye batandukanye. Dukomeje ku mwanya wa 4, tukaba tuhasanga umwana ukiri mutoya witwa Riyabo Deribeshaya. Akaba ari umusore utangaje cyane ariko kandi udasanzwe, ariko kandi akaba ari umusore wagiye ubabaza abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'uko umubiri we ukozwe mu buryo budasanzwe, dore ko bisobanurwa yuko uno musore aramutse asinziriye gato n'amasegonda 3 hatagize umuntu umuri iruhande, uno musore yatabura ubuzima bwe. Bisobanuye ko aba areba amasaha 24 ku yandi, iminsi 7 kuri 7. Akaba ari ibintu bidasanzwe, kandi umusore by'umwihariko akaba ari mu bitaro, dore ko kuva yavuka abaganga benshi bagiye batandukanye bagiye bagerageza, ariko biranga by'ubusa. Tukaba twamutanze ku mwanya wa 3, ku mwanya wa 4. Dukomeje ku mwanya wa 3 turasanga umusore utangaje cyane. Tukaba tuhasanga umusore w'imyaka 30 yonyine witwa Justin Stewart. Akaba ari umunyamerika. Uyu nguyu we akaba aravukanye izuru ridasanzwe risongoye koko, dore ko benshi bagiye bamutangarira ku buryo butandukanye. Usibye ko izuru rye risongoye, akaba afite n'isura idasanzwe. Benshi bakomeje kugenda batangarira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ibyo ntibyamubujije kwitinyuka. Akaba ari umutoza wa basketball mu mikino y'abagore. Tukaba twamusanze ku mwanya wa 3. Dukomeje ku mwanya wa 2 turasanga umusore w'umunyamerika w'imyaka 44 witwa Joseph William. Uyu nguyu we akaba yaravutse nta kananwa afite, kuko ntabasha kurya, yewe nta nubwo ahumeka neza nk'uko bikwiriye, yewe no kuvuga bisa nk'inzozi. Akaba yaragiye akorwaho ubushakashatsi n'abaganga benshi bagiye batandukanye. Akaba nawe ari umusore utangaje cyane, ariko ibyo ntibyamubujije mu mwaka wa 2019 akaba yaje gushaka umugore witwa Vania. Kuri ubu bakaba babana nk'umugore n'umugabo, bakaba baraje kubyarana abana, ariko abana bo bavutse nta kibazo bafite n'iki na kimwe. Twari twamusanze ku mwanya wa 2, akaba ari umugabo nawe ukomeje gutangaza abantu benshi cyane. Twese ku mwanya wa 1 turasanga umusore nawe utangaje cyane witwa Rory Gomez. Akaba ari umusore w'umunyamegizike, turako afite imyaka 47 yose. Uyu nguyu akaba yaravutse afite ubwoya ku mubiri we ahantu hose, by'umwihariko ku kigero cya 98%. Ukaba wasanga afite ubwoya ku mubiri we. Akaba ari ibintu byagiye bitangaza ababyeyi be, abaganga, abantu benshi bagiye batandukanye, dore ko bagiye mu miti igiye itandukanye kugira ngo barebe ko ubwoya bwashiraho,
ariko biranga bibi by'ubusa. Ariko ibyo ntibyamubujije ngo aheremo n'agahinda, akaba yaje gushaka umugore. Kuri ubu akaba yaje kubyara abana 3, ariko igitangaje aba bana bose bakaba baravutse bameze nka se, nabo bafite ibyaha bidasanzwe. Ngayo nguko, ndizera ko byinshi bibazaga kuri uru rutonde rw'abantu badasanzwe babivuze ku mugabane dutuye, byinshi bamaze gusobanukirwa. Nkomeza kwibutsa gukanda like, comment ndetse tugiye subscribe kugira ngo tubane ibiganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Ngira utegura ikiganiro kandi kikugejejeho ni Isayi. Nkomeza kwifuza amahoro y'Imana naho ubutaha. Ciao ciao.